kako ćete resetirati vaš password? Dođete na našu naslovnicu, to je www.edukacije.hr. U gornjoj desnom ugru imate login. Stisnete na tipku login i odete na Lost Your Password. Kliknite na Lost Your Password. Doći će vam jedan dialog box u kojem ćete upisati vaš username ili email. Svi useri na našoj web stranici Edukacije.hr imaju username isti kao i email. To znači da ćete tu upisati vaš email na koji će vam doći link, poveznica za resetiranje passworda. Evo, sad ću ja to upisati. Ja sam upisao moju email adresu i zatražio sam od sustava da mi resetira password. Evo ga, to ste sad čuli da mi je došao email. Dobro, vidimo. Evo ga, lozinka resetirana. 18.51, znači ja sam samom sebi poslao. I dobit ćete jedan ovakav email. U tom emailu piše someone has requested a password reset for the following account. If this was a mistake, just ignore. Znači, ako je to greška, onda samo ignorirate, ali ako smo mi to zatražili, a jesmo, onda kliknete ovaj tu link koji se ovdje nalazi. Ja ga neću kliknuti, nego ću ga iskopirati, tako da vidite točno kako to izgleda. Znači, ja ću ovdje u novom tabu to otvoriti. Kako izgleda, kao da sam ga kliknuo. I sad šta se desilo? Znači, za taj moj email ja ću sad ovdje upisati novi password. To upišite nešto što ćete se sjetiti šta ste upisali, da ne morate stalno resetirati. I kad to upišete, dobit ćete obavijest da je vaš password promijenjen i da se sad možete ulogirati. I sad da ponovo idete gore desno na login, napišete vaš username, to je vaša email adresa. A za password upišete ono što ste malo prije upisali kao novi password. I kliknete na login. Evo, dobili smo. You have logged in i sad tu piše ko sam ja. Ja sam Siniša Bronić, Gastromreža i kao takav sam se ulogirao.